مرحبا شما روای و برای ارجیان تماشاوان که آنی ما تماشاکین السلام و حرمت شما پیرنور رو شونا ساقی سلامتی شما از همای روازنا از ایویدار شما پیر سلامت کیف شما هول اکشما ما پرسین الله راضی ما از هول ما های رحم همای ور ده هفتونا پی مایونا برنامه دست بکرد از هنج تور یو میمون خو ارجایی هم سیدا و همش نشتوخ هم شاعر هم نشتوخ هم سیدا توریا مایو برنامه برازین سیدا ملن وردین یکتا میمون منو از وی مایریو برنامه برازین از هیویدارا مافیایو وقت و وش مافیارنی سیدا تو خیراتی سرسری سرچاوی مراحتی سور سپاس ما مستاق خودش درازی بی انشالله خودی پیش و علمینه ده بدنت بچاویته و ای گدار حرمت کن خودش درازی بی از گله کیف خوشم سیدا تو ایرو هاتی برنامه دما سرانان براستی سرسری من سرچاوی مراحتی از گله کیف خوشم بدیتناته از سیویدارم ام دمکی خوش به هفرا درباز بکن دیسا سرسرا سرچاوی راحتی سیدا خودش درازی بی انشالله اجی گله کی که خوش دوم ده پروگرام هنرمنده کی وکی تا کرد و باورمند ام هدورا صحبتی بکن جبو مجی شرفه سور سپاس هر بجین خودش درازی بی سیدای هجا من قابدن حبکی زازاکی آخفیم من قلت هم سیدای هم شاعر هم جی نویسکاره از خوازم توجی حبکی خود تماشاوان خانی تیوی را خود بدی ناس کرم بلکه استباش ناس کم سالان 20 سال زیتر است ناس کم براستی ام بته سر بلندن انسان کی ولاد پرور انسان کی هجا باورمند از خوازم حبکی گل مجی نزدیک و تناس بکه کرد می انا همه تماشا دکن کرمانج دبه زازاد دبه حبکی خوب دی ناس کرن سیدای هجا باشه سپاس دکم از بگوری حسابی دیامن 24 آدار 1957 بگوری حساب بریمیجی 58 هاتم دنیای 6 سال یا خدا با من بر مدرسه مدرس بخوندن عربی اونی کرد نه سال یا خدا لگنده مدرستان چه بو و سالی از گنده مال خالی خواهم خالانی مباد کانر کرد میدانی بوم بایزه از هاتم دنیای مدرس آورد دبستان سرطی دبستان سرطی خواند 5 سال لگن پیراجی چون مدرسه خواند پشتی من دبستان سرطی قدان دستکت من امتحان وطا کلو لیسه پشتی من لیسه جی قدان من مدرسه خواهی علمی مدرسه جی من قدان چون اسکری هاتم چون لبارتوی 5 سال بوم امام مرکزی دا بوم و من پیراجی سوسیال بیلمدر خواند انیورسیته سوسیال بیلمدر بخواند من در دوره 14 سال دیانت دا امامی کرد هنکی تشتی مدخواستن از بیجم و دایره مد گوتن نویشه هبون و سلام چند جارا میدان محکمه سرگون کرن چند جارا جمگردن کرن نظارتی سال 1994 مدرج امامی بردا 11 مها 11 96 12 سال و نیم سیاسی جزا دان من از دکتم اروپایی ارویام غیابن جزا دان من از دکتم اروپایی پیشاوی چند مه حبس مخاربو ما تخلیه کردن 6 ماه بله دکتم اروپایی حتی نیازاتم اروپایی جیانا می به ترکی بو یعنی مدرسه کردی بون اما پشتی مده سال دیانتی دا تم کد مرکز دا بوم جوازی می ترکی بون خطمه می ترکی بون جماعت را می ترکی داخوین وقتی هاتم اروپایی از کارم بیشم وقتی از بکردی داخویم خسدانا من نیوی کلمه ترکی ناوده بون یعنی می کردی ترکی کنه دو خبر دا سیاست کرداجی نهری سیاست کرداجی مبالا خدا اینه که دوینم اسلامیست اینه که دوینم سوسیالیست اینه که دوینم دموکراتن هیچی وستانه هر کی آلی که دا کاشت کنده من کس لسر زمان ناسه کنه ام 10-20 انسان کرد اینه آره که از انسان فخیرم نگله که بید گوتنم روشن بیرن سیاست مدارن ماموستان فلان
و وقتی دهاتن جمعدون و کتاب ترکی دا آخوی از فکری مگو وانا به یعنی اگر از بیشم از سیاست بکم سیاست یکمین gerek esfir zmanı xabım. Gerek edes bağışım nivisi xwa edi bi Türkiye ra Kurdiş binivisinim. Xwazi me bu da eska Türkiye ne nivisinim o çaxi ama me o çaxi o sabır yardam sala 1999 nehada me dest pekir edi makale Kurdi nivisandın. Wan çaxın ava Facebook programı watın evun malpare taybet evun. Malpare ki taybet mevekir bu niviskar kom disudu nolu şaş hav niviskar te de evun kültürü bu ama. Bele. Malparamına taybet ev meneyekta.com Doğanda makaleyi nivisimin heyani müdde savet helbes nivisandın. Men helbes nivisandın helbesi nivisandın ama hamaş sedi nodi virser evindari bun sedemevi menexves bikevim siyaseti. Levra tu helbesek siyasi vakti dinvisini tu diri nivi kurdaş da nefret etkin. Ne var ya? Em tahammül ama siyaset evratı ne? Armancamın ji kültüra milleti xwara hinekî bikarim xizmet bikim. Armancamın insanlara helbest de olsa hatta min carekî xwest ez neferê Kurdî binivîsînim. Hatta çêrê Kurdî binivîsînim. Yani nexweşin jî hema مخص از بنویسیم ماموسا تنگزار مارونی حوالی نواتن سیدا عبدالرحیم انتا بخیر آتن قصوری نلرم گشتان آبینن تکتب ایک ناوی وان درتی دخیمه و بده نویسی وان استینم سر اکرانه ایده توشی نامه دا جوارا بیجه و چاخی ایجا مگو از بنویسین پاشی میدی یکی نویساندی مگو چاخی بسه از چند هلبستا بنویسینم باور کی مترکیجی نویساندمون گلک در دور سیست حب هلبستی من هنه helbestim hinekivi serbestin, hinekivi kaydi stranın klasikin, hinekivi jî bi kafiye nehevdeng dibin çi dibin jêra tu çêtir dizanîn. Bele. Miş gişta jî bi gorî qafê xwe melodî çêkir. Tabi ez şair ninim, dengbêj ninim, ez melamim. Mesleka min melatiye, oliye. Lê waxtê tedî meriv tenê dimînî kezderê dorê meriva tuneye meriv bixwe bixwe wisa من دکه تشتاد بشیم برده قیش دزانم تشتکی بشیم بخواب خواهد تسلی دکه مجموعه ملودیشی چکرم من خواست هنرمندی ما بکاربن وانتی خنوکی هلبست گلک خواهش دبن دیکن کلام yani ha klasik ha govendi seçayı mı keko ya govendi خوشت به یعنی کلتورا کردیرا خوشت به قناعت هم دا کلام دعوتا 500 سال aynı کلام تی گوتنی مرو هنکشی مقام گلری بشی هنکی گوتنی وی سوزین کلامی استرانی جدا من belki rengi ki خوش بده جواکی Armanca من وی ابو و تشتاکی دین وکی دین از بیشم تونه 25-23 ساله نه چوملات cezayı min qediya bigor kanuna devleti divin zaman aşimi eşçum medgo qeyd velat qasi qeydi 25 sal beri li usa nebu millet gelek guhariye geleki kurditiya xewenda kirne zamanı xewenda kirne minaket işte ez bejim gelekin ama nizam münasib evratî nay nam mere dikane bej seda hani براستی انسان وکی و هم ملا هم جی گریدای زمانی خو ده از خواستم هندک تشتا تپرس کم براستی دی اسلام دا چاوی که مره زمانی خو خودتی درکه مثلا ملت کرد تایبتی سدی نود ام ببین باورمنده رضا محمی او باوری دن هنه کردستان دا خرستیان هنه ازدی هنه ایدن جی هنه رضا محمیان را هیه از خوازم بزانم براستی اسلام دا مثلا توی گلک اسرانین وکی کلاسیک تنویسینه پر کیفام پیراتی شیعر تنویسینه و اسلام دا چاوی که مثلا بری از پیچوکم هند یعنی ملت همه سری خو هر کسی و فتوا دادن دگو اسران مره بویژه اسران مریا دبن جهنمی نظام چه یعنی پسیکولوژیکی کی خراب د میجی مدا دیشتن نه دیشتن
ام دترسيانا مسرانا بجنانا تنبوري اللي خن تذكرني حبكي شبابا تشتا بكي سيدا تحبكي فرا بكي تشتا تشاو ايسلا هناكي تشت دناوا ملاتي ماذا بون التابو جبا وكالي خاوسا ساكرين تشتكي مخالف تدبيجي جوانا خريبته يعني حتى دي مش فلان ملاي ساكر واناغو مش بيوان ملاي ساكر واناغو تشتكي وصاد بيجي مينات پرن tabi ezina güçlü bejim hatta zamanı mehebe dema televizyon derketin millet perşi televizyon halal haramı geleki melak otun haramı jikü haramı merim jnabı nere haramı hayrajın tüne orada siye yani film elvederi artistek efendim seri serkod Amerika artistek seri serkod belki 2 sal beri miri tüle biner Çin'e neriçi yani باور کی ملت گله کی تپکی نشانه دا گله کی خواهدست کرن حتی یکی چیر کر خاله کی من هبو کر خاله باوی مو خدا رحمه خال مری وک گشتا ایمه کردا لورا مری me gele ki زیدتن دجیانا خدا حتی مرن عالمه کی گله کی باش بوجی و حتی بو حشتی دو دالا بو حتی بو گن مالا برمنی مزن براكي من تم تقول تلفزيون حلال حرام من تقول حلال إيش ما بهونيت كشمة ما يستربو تقول أس قبول ناكم نظام كشان ملك قلتي حرام تشي أس قبول ناكم إجا خالي مشي هات ويداري تم يزمو سيداي ما يبو قو خالو أتكارم تشتغل برسكن قو برسك رمضان برسك قو تلفزيون حلال حرام قو حرام قو حرام بدنجي خانه كر مدي هناك ساكن هذا قو خالم آوان هیری دنگ خانه کرد جانم خالم گفت چی خیر محمد تو خواستی چی بیشی گو نه خالو اشتر نوشم سیدا گو اش برای خراب دشم گو تو بی چی گو مثلا تلویزیونه سیدا باقل بو گو که ملنوره دین تشتک دن گوتیه لچاوی من هیری گو سیدا تو مسینی می خالی می yani eğer وادی تا گو حرام محقق قایناخه کی چاپکانی کی دست تدا ہے تو بیجی کو تو نبات نه دگو یا ولا هم مقیاس کری گوتی والله قایناخ دست مداتونه او دست کسی داشتونه گوقای تا کتابه دا دیتی مگو سیدا عقل منطقی بچن یا گوری کتاب فقهی گونا ولا گوری کتاب فقهی ام گوری کتاب فقهی مگو مساول 4 جلد دنیا صحیفه 41 دبعث السينما دا تياترو دا دبيجد ومن هذا يعلم جواز التفرج على خيال الزيلين إذا لم يشتمل على محرم آخر دبي جويات زانيكو يعني أو خيالي يعني أو görüntü مرلي سيبك تماشاك جائزة görüntü جائزة أما أجر program دلالة سر حرامية دنك يعني تشويق حرامي نك نه بشه فلان کسا قیزا فلان کسا چاوی و بری و بشنا و نظام که داره و چاوا یعنی تک بچاوی خلقی یا جی نه بشه رقی و ها و شراب و ها مربخ و ها باش و ها نظام چی اویا مروا تحریک و تشویق سر حرامی دکم و یا حرامه و سانه به حرام نه یا کو میری کتاب ازبر کری عباره ازبر کری جلد ازبر کری صحیفه ازبر کری گو الان کتابش مرا بینورن hani lenheri go Ramazan go emelay beri bu khade ma mescid iti sakri emid beşin go melay nane ki zeda go likurint ki yani araştırmadıkın ve münasebeti go biri ve go kaydi bakın yani ya serçid bim ne ser reklami yani halk vakti hini tişteki bube khalhini tişteki bube khalhini tişteki bu duati tersi beji savi khaj harami dur biki ayet بله حرامی مجاهد قربان حرامی اونو گوتی تو نچی لشنان نره لتشکی لشنان نره ام نکه بوی نقاشیم سینما او حرام نه انا جل ورال مبنیر حرام اشتاد پرسن نه جینا کلو در پروگرام چه که مرلی بنیر حرام نه ام درباسن جوان پروگرامانا جوان گوتنانا yani haram halal devi da belli jibri kharabe jim mesela sinema vasa derbas buçu mesela zaman
Mesela zaman emusahin bunu ku yek bez Arabım tışnavı caize. Yek bez Türk'üm caize. Yek bez Fars'ım caize. Liyek vakti bez Kurd'ım divir nijat perest jiddin derdikeve güneh karitiyen milleti mev yavsahin bi. Khuday Teala de dereki millet da dereki zaman da ayet koti. Jimona Khuday farka nabera Türk u Kurd u Arab u Acem u İngiliz u Alman u Ermeni u Rum u nizam Laz u falan u bevana tune. Çima tune? Levra Khuday dibe mevegişta yek nefseki çekili. De Sure Hucurat ayet 13 da. Khuday dibêje ya eyyühen nasu dibe ey geli insanan ve basa bawermen nanak geli mümina geli Müslümana ya geli Yahudiya dibe ey geli insana ey geli insana me hulqiyeta ve yek meru yek jineki yek meru yek jineki çekiriye duraj de meyrad kiri un pur bunu kabile millet لتعارفوا شبوكم ملت ناس بكن قوما ناس بكن بله باب معرفتی باب مشارکه نه شخص yani تو چی کسی کی از عربم اوکی تو ناس دکم تو چی که از کردم و ناس کن تو دوی عربی تو دوی tamam ser çağın bırak kutago az kurdum ve aman tuşdin derket aman ve tuşdin derket yani evi zordari bandor tıkdığım baskıyalı serme Mevsa kiri emş nasnama khadur ketin. Hal Khuday diyişi inne ekremekum indallahi etkakum. Kanciya tüm milleteki ser tüm milleteki tünne. Tu kavmeki ser tu kavmeki ranını ancak bittakvati yani kifir Khuday haske Khuday juan haske mukafata vişi Khuday dedi. Tu ne kare beji ez roy penju atlı mecdikim ez pera sünnet ajdikim Nureddin tane ferzad ke ve çağgere dünyada hakkı meşe Nureddin ziyadettir ve tu davet işte gusan karım ki. Dera tüyül meşe khaya jibo menaki takvatiyat jibo menen jibo khadi bırakadi mükafat elde tüşmeçil khasi. Dünyada estu hem de hatta ve kevdunu. Vaha serkanci. Ayet kadını da Sure Rum khadi zekiri diyeşti. Ve min ayati خلق السماوات والأرض واختلاف ألوانكم وألسنتكم دي آيات خدي خلق السماوات خلق الأرض يعني خلقيات أرض خلقيات آسمانا دلالة سر مزنايا خداي تعالى دكيا واختلاف ألوانكم وألسنتكم جدابونا رنگ و زمانه ور ما إيراد كريه وين جدا رنگ وهنه جدا زمانه و هنه evya çi veya irada mı ediyor Khuday Teala me irad kiriyor ve çağı eğer Arabi çava ayet Khuday ve Kurdice ayet Khuday inkar करना Arabi eğer güne ve inkar करना Kur'an ji güne بمن آدم علیه السلام جی کردی خبر دا گاوان ولاتی من وقتی گو نوح پیغمبر کردی خبر دا پیشی ملت کسرین بشکنان دا کتبه عربی خبر دا هرس دبن لو هرس نابن پاردون تبه عربی خبر دا هرس نابن تبه جی ترکی جی خبر دا هرسان کتبه کردی واه تو چر زن آدم کردی خبر دا کرو پک اسمانه کی خبر ندا آدم علیه السلام اسمانه کی خبر دا مثلی والندا شرناخیه لوان داره الکردستانیه demek ki lüvür biye. İş adam verda şey milleta lüvür. Hadi iş adam devşi bedi. Şimdi verda em lüvür ardiş yani em kurdun. Netice zamanı meş ayeti Khuday gerek emri zamanı Khuday derkevin inkara zamanı halkı nekin jin nasnama kha şerm nekin. Kardeşler razı bir malata va agahdariyen hoştan ne seda peki taybeti mesela hendek hene mesela zamanı wan Kurdiye yan Kurmancı Zazaki Sorani Gorani fark nake و zamanı xwe cî dêlin du zamanê xelkê dikevin yani mere zamanê xwe cî bêlo zamanê xelkê ba xwe bi rastî yani taybetî
anaha dixwazin ev zimanê me nebikin em zimanê xwe qetî dernekevin û zimanê xelkê em nava malbatê xwe da biaxivin sêda ev di dîn da gunaha wî tune ye yanî mere zimanê xwe cî bêlo û erê zimanê dina em rêzê pêra digirin kîja ziman dibe birad bibe mere dikane derva o zimana jî her zimanî biaxivin lê malbata xwe da nava mala xwe da mere zimanê xwe cî bêlo zimanê xelkê biaxife ev dîn da guneyê gune ne. Bê anoriyê ez wisa bêjim anor di merva da hebe gere meriv terka zimanê xwe neke zimanê xelkê bi kar neyne. Bi min meriv bi zimanê xwe biaxive binivîsîne şaş bejî ji serî pêncî şaş bejî ji serî sed ji rastiya zimanê xelkê çêtir e. Meriv dibe sebeb ji bo asîmîlasyona milletê xwe zulmê viya eger em vê qebûl bikin ez wisa bawerim gunê ye. Meriv ji bona milletekî ku Xwedê çêkiriye cuda çêkiriye meriv ji bona wî milletê bi sedemê asîmîlasyon tenê jî nine yani dikevin sinifa dudiya Kurd wadê tu navê Kurd wadê tu dibê Kurd yani tu carekî ji însaniyetî carekî berjêr dibî ez wek mînak bêjim sala heştê û çara Kenan Evren ji Mûş û Qezayê Mûşê pêncev nê hev mela sirgûn kirin çarê Nîsana heştê û çara da pêncev nê mela me di heva dabûn Bayburtê min 35 kilometre dabûn başûrê Bayburtê hevalê min 40 kilometre dabûn Bakur telefon tu nebûn wan çaxana yani em du hev li Bayburtê bûn ara me 75 kilometre bû em ancak serî me hê batina çarşî me hevdû birî ta yekê berê li gundê me bî mala xwe carnin birî Bayburtê yekê Tirk me hevdû li wê derê dîtin ji me re digo got mela got wellahî got temamê esnafê Bayburtê ve herda naz dikin got din ewan her du melayê Kurdê sirgûn hatine vanane ya min got xêr e çima wan ew xwasa meşhûr bûne got dibêjin we gotiye em Kurdin Roma we sirgûn kirin bi vê münasebetê wan ber çavê me pir cuda ne Guwatê wan derê dikana re derbas dibin got em gazî dikanê keleka xwedken de awan her du melana vanane got ew derbasê dikana dudiya dibe ew jê sisyara dibêj wisa ew jî ew gundê em lê bûn yek bavê wî avayê gund bûye mezinê gund bûye malmezinê gundin dibêje ez heftê û pênc salî min 15 saliya xwe da divê min Qur'an hefz kiriye ezber kiriye û dibêje 6 salê ez bi melara me 6 salin Belê divê 6 salê ez melara me divî 6 salê handa melakî qeydê te got natî gundê me gotina wî yanî got divî 6 salê hanê de melakî qeydê te zana natî gundê me lê got tu 6 carê din jî bi qasî xwe mela bî 6 qatê dinê jî got tu carekî li cemê tirka got tu elega ewil da karmaxa ewil da tu dikevî yani tu ji sinifa yekî dikevî sinifa dudiya min got madem ez ew xwasa zana me û bo çi yanê got ji ber xatirî tu Kurd î Belê yani tu Kurd bî tu heskî çi bî tu zanî yani tu carekî dikeve dereca dudiya însanê wextê bibe sedemê asîmîlasyona zimanê xwe bibe sedemê asîmîlasyona milletê xwe ji bo berjewendiyê xwe şexsî xwe bifiroşe û heq û hiqûq û mafê milletê xwe jî bifiroşe ew însana zalim e gunehkar e ez wisa dizanim cî wî tune ye wî dunê da inşallah belê
Mala kava bi Seyda gelek spas dikim birastî. Pirsi hevana Gelek, gelekî têne hinek pirsin hinek jî şîreta dikin xwedî gişta razî be zor spas bû hemiyan. Tabi pirsi wan belkî em dawî da bersiv bidin. Mala hemiya ava be me tenê nehiştin ana birastî gelek insan hatine gelek wê temaşê me dikin û dinivîsin nivîsê wan jî bi nirxin birastî gelek başin. Mala wan gişka ava be inşallah em silavê xwe germ hemiya ra em dişînin. Sêdayê hêja em hebkî behsa ev isranên ku te nivîsîne em hebkî behsa wan bikin. Ev isranek te çend roj berê me xwend û me kir isran û me Facebookê de bela kir mişan ji te re Sêdayê hêja te nivîsiye kur û lawik û bejna min zirave wek çilpiyê guliyê min dirêjin wekî şîrîta li pê gemiyê kur û xwezgîniyê xwe bişîne mala bavê min zeriyê eger min nedine were min birevîne ez ê bikişînim qar û qaltaxa vê hêviyê. Tu dikarî hebkî behsa îsrana me re bikî. Pir xweş te nivîsîne bi rastî. Di evê da di Kurdî da wextek hêvîtî pir adet bûn tu dizanî. û Ozan Cesmî Kurxalê min jî li Hirayê di daweta da tê bîra min wextê em xort bûn çûn daweta digotin derdê hêwiyê jana dirana. Erê Jana dirana me dîtiyê wekî mêr lê hêviyê jî eger xwişkê melivre hebin ê dîtibin hebin ew dizanin demeka jana wî pir e yani. Eger jinekî ku ji yekê hezke ji mêrekê hezke jinekî ji yekê hezke pardon ku ew jina bêje min bistîne min birevîne ez kara hêviyê jî qebûl dikim ewa tê wê manê ku Kurdê me digotin bi dilekî nav bi hev dila dilê wî têda yanî pir jî hez dike ku mara hêviyê jî dide ber çavê xwe sirf dixwaze dibêje bes ez bikarim bim xanima vî camêrê hanê ev ya galerî bû yani amûgot min top kiribû min evekî nivîsandiyê ji bo evîndaram gotî di sayfa me da meneyekta.com helbestê binêrin tevrî binî daye min yek mêr yek jin yek ser navê mêr yek ser navê jin min gotiye ez bawerim 22 deqe 3 deqe moxe min kiriye 22 deqe 23 deqe dikişîne eger bi saz meriv bêje bikar be yani mêr û jinekî senatkar be ev dûra bêjin qenaeta me da sîdikî gelek dirêjî jê çê dibe yanî kultura me ye mi destpêkê da ji got armanca me ji nivîsindina helbest da mi got kî ji vî milletê hanê ra bi yek kelimekî jî êva baş biran û serçava hatine tev bi yek kelimekî jî ji vî milletê hanê ra kultura vî milletê hanê ra xizmetê bike ev insana bi min insanekî qence bi min insanekî gelekî baş e bi min siyasetmedarekî gelekî baş e serçavê min Hünûmer Abdurrahîm İlker yani siyaseta herî mezin jî ew e Belê me got Abdurrahîm İlker ew jî şaîrekî hêja ye bi rastî ez şîîrê wî nan dişopînim gelek şîîrê wî jî xweş jî hene înşallah silavê xwe gerim vê re dişînin înşallah rokê em wî jî digirin mêvanê xwe ew jî wekî tewa şîîrê xwe me re bixwîne hemşerî min e cîranê min e destpêkê mecêra malparekî ava kirbû welay pir dixebite xwedê jê razî be yani bi roj şev xwedaya ser xizmeta millet xwedaya ser xizmeta zimanê Kurdî wekî wî miheqeq hevalê me di najanî belkî em di wirda niha naz nakin lê bi rastî jî yanî xizmetekî baş dikem kî ji vî milletê ra kî ji vî milletê ra bi yek kelimekî xizmet bikin Xwedayê Teala di dunya û di axiretê da di dunya û di axiretê da wî serfiraz bike ez wisa İnşallah yani xizmeteka pir pîroz e belê Destê ka tişt me re bixwîne ez hema du deqa bîna xwe bidim Tamam Sêda ez ê va israr ez hebkî biborînin wallahi ez dova pir nexweşim yanî mecbûr ez nebûnam belkî bername me hazir kiribûn
belki ne kanım batama bernameş illi mecbur hem yani hakkı mı var ne mayı gripek Pejmera mecbur behez kelama girtiye beş ma be kelam da be kardeşler razı. az nezakem az dikanım ev ısrana te şiir te az bixwînim inşallah بدلي ويا ان شاء الله بدلي واد به کرولا کو دینام گو پژنام زیراوی الو وچیل پی آخ ویلا کو حيرام جوجل مدريجن وكيشريتو هلو دوكيامي هلو ويلا كرو حيرام جو خسكني خبشنا مالا بابي هلو مسيري هلو ويلا ولا قامك ورا من ابنته أزيجبونا بجنا زراف سميلي قيتاني قبول بكم قارو قالتغا هلو بهوي هلو ولا امان 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 هلو مانكين قالي كنديرو جيرانا هلو دلشاياتنا كرودينو مقو عمد بشيء وتي لو حمي داري هاويلا وكوي مال شوت يول مدر باز بو چنزي دستان هلو چند هاره هلو ولا ولا تورد دستي مبرم برمينا ناف devletaş devleti Elo navga vre
لو ولا وكوي ولا هكا كما قبل نكرن ورا دستم بقرا بعض جنبا شوري كردستاني جمل مصطفى برزاني لو اوكي شيري لو ولا اوكوي امان 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 قالي كنتنو جيرانا بلو مبين اخذ الشيتنا بينيسو و هستين تا خوش من صدای حجاب راستی برندکار دیدی چه بشه ساعت صدای وکی تب راتم تم و تم هبن کرد پیش دادن حرمت کنم اشتراک خود اشتراک گلکی خوش بوم مشترک دحب پوستیش آنجی ملودی ما اشتراک شامن انشالله تمام انشالله عبدالرحیم الکر هنرمند هلبستی و پرن احتاجی و هلبستی دنتنن ای کسی اره انشالله سلافی خبرت لورایه چند حوی دنیش گوتن نظام کسوان لورایه تونه گوتنو ناتن هزان جزمیش بخوازه گلکی سترانن گوون دیجی مچه کرنه از دکارم به تیوی ملودی آوانش بدمه که کو خصوصی نرنه دنی سفر نکارم بخونم که از بخونم اشی منی تیوی هفدو به اجازه نظام جوی ویسی اوا پر دریش اونین سکر اکران باشتر دوه ارمانجا ما ام بکاربنج ملتی خورا خدمت بکن ولا طبعا از دنگویش ننم شاعر جنم و رنکتش نویساندی لی بگم بخواد ترنم کری از بخواهی پشتی هاتم اوروپای من پرج کلام کلاسیک حس کرن پرج کلام کلاسیک حس کرن سیدای من عبدالرحمن لبرا جمعه گودارید که جانان اجرا دژم سیدا کاشترا کلامی کی بیشم یاد ویت تو خالی پیغمبر به کلام وشی و گویمه کار و همه کی خواهد که اتکارم شترا هلبسه کی داون هلبسی شرط خواستن اشوارا بخونم هم کیف خوشت به سیدا میش دو خواست یک دو هلبس هم مرا بخوینی همه چه خواست دنگی تا درد که به چاوا که تو دکانی دنگ بجی یان وکی شیر چاوا دو خوازی یک دو سه حب هلبس يقولون مرة بخوني أم قال كيف خوش بخونم اشترا هلبس مهنه چی کناندنینه یعنی تv evini مگو ما مثلا یک هلبس کی نویساندی دوی دینام شنو السيدة ها ديني ماجي هنا عقلي ماجي هنا ساعتها تفش از بیشتر بخونم تو هر ملت گشتر که اوده بکهر اشترا زرار سيدة كلام كيف عملتي براستي یا بدنگ بخونم یعنی عیب نابه لا ولا عيب نابس شو ما عيب بالسيدة ما تشتكي أنا زبني بدنگ بیش درتی در ناکه لیلی دینه دینامه 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 دینه لیلی دینه مال شویدیم گوهینه بمن هینه دینه کامن هینه بمن هینه لیلی دینه تیب می عقل خوالمه در باز کرن چند سال و چند زبستان و چند هاوینه خلق و عالم بون عاشقی بشن بلنده چاو کلا بس بتلا چپل دنیجا از افضال خود بو معاشقی اکان دینه ولا شانسي متنا جوهان كرم ساناك جي تشاو قلبي خوجي كورا من عبينا شبكم فلك عبي بعض مرة خاينة دينا من دينا من دينا من دينا من دينا من سبرو بينا مدينة تردک به سر هده نه آدو جا بخونم
هري والله بخل برباشي بالراس برباش لیل دینه مال شودی مگو خدی آوا بکه آمدار رنگین پای تخته آمدام پای تخته لیل دینه دش گالگالا برده دم بوریا نما وقته سال بوریا نما وقته خلق عالم بون عاشقی بجن بلندانا و قندیلا شبدنی جانچا بکلا بسمتلا از آمدان خود بو عاشق یکا شاقل خواه کمسه چار تخته شبکم فلک آخایی جمرا به بخت دینام آخ دینام 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 سبرو بینام دینام تو سيدا تو ساعتها تخوش به كان متى دي جماعة قامت كان نزانم لا جماعات ولا اشترى شابكالا دي سيدا يعني برا هر كس بزانه كون مرا بالزمان خود تشتا شي بكن عيب ونجي جناها قال لك كيف ما هاد براستي تو ايش يبوي ميغان ان شاء الله جانا و يك دم هم جاري استذكرم برنامه ان شاء الله ما هورات تشتي خوش دا اخف ماشي ملات كيف واش دانجي مراوره ايش وي دا هنرتيش تبستين بدن تش نام سيدا ايه ما يدي ام درد ما ام خدمت بكن اني ام ملاتي اخوي اشاره بكن ام قال لي خذ زانه بكن وقت دردك ما يدنتن امجي نزانا ام تشتي قال لك باش امشي تعلم عالمي وكي وهم عالم هم شاعر هم ولا دمبي سيدا يجا ولا تبي يعني خوش دبه يعني مرو بکار به یعنی جملت خورا خدمت بکی کلاسی کار مشترا اویشی البته او مخاندنی اوشی هنه یعنی ای هفدنگ دی بجن جرا بله دکار ما جواره یکی دو بخونم اگر درم که سیدا تدکانی بخونی هلبس چی دکارم بخوشتر سربس چی دکارم بخونم تو چاواد خوازی برنامه آته سیدا دفردا در دورا هم 20 دقیقه وقت ما هی تدکانی ادی چه خوازی دلیتا چه تی تدکانی مرا بخونی evet والله اجواره یکی بخونم تا سکنه اجواره یکا هفدنگ بخونم یکا قافیه بخونم بلکی کرخالی مشخارا تیخ کلام دیوی دا ده گووند دا بیجن کلام یکا خواهشه و مگوی در نکت دردی خواه مثلا شواش لتا خزالا من تم دل خوش بی دلالا من خلق و عالم تب زوجین آخ تو نبوی برمالیا من آخ به بخت قدر من ورش کری جیانا من گاوا درد خو از بیجم نان ویسینه قلم من وای خده و اف چه درده گلو وی روشک دفش من برده من بگهینن چاورشا من آن من بکشن ویجی بسرده وای ربیو اف چه جانه بیرینین منین کن هلدانه چاوی رش ناکون دنیا لمن بو زیندانه وای خدی و شکی بکم گازن جده تشتان پر ناخوازم پر غدارم بلن گازم جدردی رندا دست ببازم جبو خجی از سیابندم جبو شیرین از فرهادم وکی مجنون ده چوله دا بزارین و بفریادم وی ربی و اسکر و لالم دم و گاوان از دکالم لزیندانان وک مم آلان جبو زینه از دنالم دکم قیرین هر دم و گاو از حلیام بوم آب و خناب چاونیرین بندا ویمام جمرا بشینه یک سلاو گلو جارک ببینم از رندا دنی بوکا مدیا اوینداری بکلو درده
هرچی نزان ندین دنیا وی خواده و از چه بکم شکه را بیجم درد و ایشه گوا من چوج خلقه را خدا بردار درگوشه ناخوازم سابکم دنگان خواکر بکم جهرد و گوهان ناخوازم کسی ببینم خواکور بکم شهرد و چاوان کسی اوینداری ندین بلا لمن لوما نکن چه زانن او جانا دلان به نزانی درمان بکن ساعتا تا خوش بر فینو ساعتا قوت بگلک گلک سیده هجا گلک تشتین خوش تنویسیم براستی اوا بله منی هلبس یعنی مگوی او دینا مگوت یعنی او ساشند حوی و سانی از اشترا بشینم پاشین دیوانک تل دست ایمده سیده توزانی چند 10-15 سال بری بون جارک از برنامه کی تلویزیونی دا بوم و تلفن دا زندی و برنامه ما هفدن و داری ناز کرد اره بله تو دکلو تلویزیون یول تیو هات بیرامه از هاتم از بوم میوانی تل تگو تو گرد دورتمونی درباز نبی اره راست از هاتم از بوم میوان دیوان کود دا من هلبستین خورتانی دیوان یکه بله راست بله راست دستی ندایه اره او نا چاپا دیامین درکتیه گلک هلبستین خوش تیدا هنه کوچری رندا من وانا همی مهل بجارت بون مدگو از دخیلم نصیب نبوده می حتی آنها انزانم هوزان جسمی هی لورایه حوزان جزمی لبره بله از ناوینم به ما ناخوین کس تم دچه گوون دعوتا تم دچه دعوتا مورو جرا گو کل خالی منه اوجی والله ما شاء الله مامان خالان منن بله گونی مال خالی منن زاروتیا متم لو در باس بون حوالی منی زاروتی هنی گله کی از وقت چاوند که هم زاروتیا مت بیرامن بخوازه کلامی وکی جمونا گووندی تابی مقام گلیرین یعنی گووند aynı mesela بسر مقام بشنامن یک نویسندی خانی نورامن بخوازه کارم ویجی اوا دو فردا تنی بیجم جیران کیف او جرا و زجرا بشین برا بیج اشخار گوونده حوزان جزمی برای عزیز سلاوی خون برا دشینن اگر وقت آماده بوسه برا تکیلی هم هبرا داینن اجی وی جاری از بگرم برنامه خو اری گلک باشد به گلک دنگی ویش باشه و کیف خوشی از خازم بکم میوان هم گلک کیف خوش تبن بهاتنوی اری ولی تا بخوازه نخواد دخوازه مخشما نخوازه ما چیز را رو تیاد بن اری مقامی اوی مگوش را تو زانی بشی بنده اشتر فردکتنی بخونه مثلا از اون نور آخله چونه سوکه نورامن از اون نور آخله چونه سوکه له دکته نوسا دم خوش ده از اون نور آخله چونه سوکله پردرش دل برامن بابا کلامکی گرانی مرد کار بیشه خیلی سر مقام پیشنامه herhalde. Dirişe, kelam gelek dirişe. Yani merد karo govende hava dışarı zara bigerinir sen. Dikarım şey rabişinim. İşte ez beşim bavar ki zedet işine başka zamanı meş perendik ma. Helbeste ka ev dikarım bukunum juvera çarde şev yaman. Dirişe ama. Helbest dirişe. تشنا برا چه خواست تخون سیدا و 10 دقیقه خلاص بکه یعنی. ای والله 10 دقیقه مای سیدا Evet çakı ez yeka kıntır bukhun. Ez yeka kıntır bukhun belki xaştır bebe bejim çi. Disa yeka من گوتو حتی هوزان زوزان او جکری yani. اره کریه ستران جی کریه ستران جی ما مقام من دخواست بیجه و مقام نگوتیه مقام مهنه که هوا قیدی چید بیجن قیدی
قیدی uzun havای ترکا مخواست از صابیشم اره و دیا خاطر مالا مجارا دام مجرا گوش کنه تو گوله مقامش مرا زور انکار میش خواهی که از با وکیل بیم مشتره و شاندی اگه تو بکار بی مقامی بیجی از مزد کم سیدا انشالله یعنی ترکاری اما اگه تو خواهد سو بکی بیجی تو البت کاری انا از جبونا تاز با عجج دکم از انشالله هر تشتر و چاقی از وی البسی بیج مالا تاوابه کنه بیا پردریش منه تمام دی دورات میکروفون دی ساعته ناوی هلبستا من یار بیه جاری یار بوی جاری بله دیگرم نبینم یارم من لکویه کج من ناپرسه حال من چیه دمرمش درده وی که و درویه خول من حرام روژا من گو جاری زوزانی گوهرتو گوتو دمرمش وی درده من یار ندی یا مگو گوتی یارا درویه تشمت به من ندیه ما بکی بکی ایکو من سر گوتی یارا ویجارا درویه نابینم دلبری حال من پر خراب دایمن ای سال و 1001 عذاب وی ملای ربن تو خلاص کی یا رب و خورن حرام خورن بوی جاری من ریا خوشاش کرد دیگرم نابینم من باور کرد جوی گل و قی از دینم ناشین سلام کی کو از هلینم دیگریم به حال خواه حسیم بونه جاری من ناوی پریشان بم از وکی جارا من پر کشانج دستی وان دوست و یارا و چا به حال دل برین دارا نخواستم بلا نی یار بیا جاری بس یا خواستا ساعتا تا خوش بسیدا آتی جمالتا گاوانی ولاد تبی سیدا سوالا من بهست بیجه حضرت علی هر دو کر خواه حسین و حسن قرالیت کردان را گوتاندیه شاهد کردن حضرت حسین دا یک بکاوی زار چیا ایران براد بیجن حسینی یک بوی زار خود گرتیه و هاتیه کردستان برا بیجن حسینی قبیله حسنا از حسنی ما اوش بسمان من هر حال ده قاید خوازم بک زریات حسن و حسین اما برا حسنا بریا حسن و حسین هبون قربانا چاهیده عشیره حسنا بریا حسن و حسین هبون تا دواتي پیغمبر داجی عشیره حسن هبون عشیره حسنا لکردستان دا عشیره کی پر گرانه باکی 4-5 عشیره وسا گران یا هنی آتونه حسنانه عشیره حسنا و چند باب وانه سیدی هنه بلباشی هنه نظامچی هنه کرویا هنه قرجا هنه گلک هنه گلکی هنه لی حسنا برده هنه نام لد خوازه عشیراتی هنه که پیش بخه لبرایز باورم یک دو دیدنیش هنه دخوازن طبعا البته يعني ما عشرة حزب بين جامعة وقوات أخوات شيء كمان نكوي خلاص دولتي راوكم نه معنی دانه گلکی باش نا گاونی ولات اوجی شاعره کی مشهور است سیدا اوجی شاعره کی زازاکی زرابه زازاکی د نویسه گلک شیعری خوش ولات بله دویش مرا چی بشینه حسونا کلتورا وارسا نظام حسنا جو فارسا جو مسترم اما کنی بی وسا بیجم فارسا مرتبه منه اگه کسی جو مرتبه حس کنه برای تونه نظام وسا بیجم از باورم زمانی ما فرنما اولا گوش مرا بشین اگه خوازه هلبستا دیسا بخیرا برای هنرمند ریزدار گوش خواز راجراد بیجم اگر هبن هلبستی من گش پیشی رزانم ایش بری ببینن پاشی dedim خلقی بدن یا راضی به خودش تا راضی به سیدا دستور آبی به تابی شو راش بشینم اگر خوش که مجی هبن او سانک تشاندی میرو جن هبره دجی هب دخینن یک کتاکی او دخینن ریزک جی پیرک دخینن اگر هنرمند پیرک دنخوش هبن ام هبره بقینن گلک فاش بم والا یکی تو ببینم مقامی ویشی من سازی اوی دزیبوم
سازی جانی کلامات لدای هیدای چی دبیجه جانی ساعت اوی خوش به 3-4 سال زندان ادامه اوجی چند دسته رو بره هات بردان و هات آلمانیایی امسلاوی یا. خوی گن برا دشینن لولات. آزادی خوش در بازبوی برات بیجن خوزان جانی لولات ما حبسه دا پین حسیامون هره ولاد تا 3-4 سال حبسی دا بو هندو هات بردان اها یاری والله اوی من او چی کربو یعنی هلبسته که او تا خواندیشی هلبسته دودیا میر دویش آ پیشی بجنا مزرابه او بله. شند بیشه آ دودیا دیاربکر میر بداره او میر دویشه هره راست ویاش یک او مگوتی اگر هبه امتکارند روژاکی تایبتی ده هنک جوانش بخونم یک سر ناوی مخواندیش یادکارم شترا بشینم جی که چاو جراته صدای جا 3-4 دقیقه من تو دکانی خاطری خود ملت بخوازه یا از خاطری خود بخوازم اگر تو شیرک تا حاضر هیه تو بخوینو ور برنامه به شیرت هم خلاص بکن یا تو گوتنی تا هیه گل ایتا مشوانا را تو کرم که گوتنی خونم بیش گوتنی داویه و ام برنامه دی در چه داویه برنامه سیدا باشه سر چاوا از گلک سپاس شترال کمش خانی تیوی را و دیسا سلام ریزی من جبونا همی تماشوان مه هاتنن سر چاوا هاتنن مشاش فام نکن از دنگ بیش ننم شعارجی ننم من چند هلبس نویسان جبو خاطرش کلتورا خواه زمان خورا خدمتی بکم به من او انسان بیش از کردمش ملت خواست که گره خوافیری زمان خواه که به زمان خواه بنویسینه بخونه بکنه بگیری او سال زانم بیشم زور سپاس بوده و از هلبس تکا خواه دن جوار دخونم خاطر جوار خوازم وند بینن برای هنرمند ریزان ریزدار گلا من درمان دلا التفات ناکی به چند روزانه گلا من درمان دلا یک لحظه بیت مرن و جانه گلا من درمان دلا جمالا تجمن را سیرانا دله گلا من درمان دلا دوربونا تجمن را پر درد و کله گلا من درمان دلا ور ببه لقمان من درمان بکه آن ببه جلات لقتلم فرمان بکه ببه اسماعیل ته من قربان بکه گلا من درمان دلا با آگری هجران من نشوتینه دلا با آخین و نالین و زارینه کرم که به محزونی من نزورینه گلا من درمان دلا چقاس خواه شیری استد بینم دناو دل خدا استهلتینم روژا تو نبی و روژ بشینم گلا من درمان دلا پر بون برین من ور ببه طبیب لوارین خلقی من نکه غریب جباخین خرا بکه اندلیب گلا من درمان دلا بمینم خیر و خشیر ساعتا تا خوش به سیده هجا از گله که خوش بون تیشه بی میوان ما رنگ دا برنامه براستی انشالله حتی جارکدن مرا خوش بکی سرسری من سرچاوی مرا تاهاتی سیده هجا زور سپاس حرمت کم زور سپاس بجین